permit barangay dos sa mesa kadagiti napili kadagiti finalista yung ako kadagiti LTIA ako. In relation kadagiti 59th statehood kini siyudad tayo, yain tayo sa siyudad Pilaway. Yang bagabigat tayo amin na po kaya madamdama siguro mangrugi ti awardingen. Today we have been blessed with wonderful weather. It's hot, but it's not that hot. It's bearably hot, bearably warm. Just like what Lawan City is. When they welcome people warmly.
University lupon nga nagagkakalaing kay natataraki nga lupon nga mangi manmanehar iti kina peaceful iti barangay tayo. Sapay kumata itultuloy tayo iti awat tayo iti award tayo. I know ari game get kasla third runner up. Sapay kuma next year get agbalin tayo mit nga ara pa upnet laing ag champion tayo kumami. Agyaman kami amin kadagiti Cebu Bukel iti barangay ko Santa Joaquina dagiti babaen dagiti admin aid kumapay nga tumultulo barangay officials ken naduma-duma pay o labas na awan kurang na no adaman hangkupay nakablaawan kaimbag nga malentay amin. Bumangon ka, Santa Joaquina, saan ka sumanod, sumurong ka, pumanaw ka, danon agkalay ka. Progreso na gurmuray, inugot ka na. Barangay ko, siyudad Tilawag, Santa Joaquina. Agraragong tayo amin samsa kamaysa, samsa kailig naman.